sini je Central Executive Committee ni joto adong rokbai ini sing saratit bani sini YTF Youth People Federation ni joto adong rok khaiman jak pekya sing uilano sini smai thanglene ni butangno o pandano organize khaine bagi phainai 26 tarikh 26 June o khumulungo sing program organize khaine o smai thangnani bagi tai amoni logi sing adino sini district committee te block committee ni observer bo saklai nai Kenapa sih? Kapan di sini saja? Omon bagi sini sing discussion khaileo te logi sini greater Roland movement na tibo sing kok salai tini Tai kaisa je sumung ga kami abang cinti prasar balanceitra ka drugs ni bai kobal jak mutung abang tei nong youth je drugs tei sini je government sing kaisa rehabilitation center khungnan bagi chai toglai tongo o 1 mas 2 mas 3 bisingono sini rehabilitation center motamuti building kusamo kaisa chengjangnai tei amoni logi o ekta NGO kami ba para ba bazar wise kai borok campaign khai tongo drugs abuse nati bagi sing komuri man sinti basa area rogo amni jotono chai toglai tongo chesta khai tongo